Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hả nghe, lại phim ngay xe. Bác có bài bên em nghe. Nãy thì bro chính em nhìn hấp xin nhau cái tay pop. Bác khi cầm bà cho nghe. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Am hakashi benai ka jela ka ladu no arngot kino elam ki badai ru ki syakri jong bulai. Haka khat nyau tere kula lingkot arja pan Rio ka jela ka ladu no yo Reverend Dr. Rio E. Robert Conville. Bat mentapat ka khat kendai tere kurempang arja pan Rio ka jela ka ladu no yo Dr. Ricky E.J. Sinkon. We na syakri jong bulai bat ubrang bat kumu MP ka Shillong da kumba asnam duna mentah. Ki pat nyong susnong ka jela kidap ta ka jings ngo diao bat ka jings ngo do nong pandu no ikini kinoi lam kham tam e Dr. Ricky Sinkon u MP berang hap le shibun ki kam na ka benta ka jela bat ka ri hibrok away ki noi lam per na do menteri rang ba ka jela kondat ki sang ma ki sembut menteri rang ba bro arngun upa prestun tensong bat upa asnya bhalang dhar ki MLA ki MDC ki officer sarkar ilatu Charobat Hospital Shillong banwan pentengan ni ki bahyang sam hakum kini kapor bau loo pedum ulawan tap ya kayeng kesem jongki kipat ba kajela kila penjab keput yau Dr. Ricky Sinkon haka election MP arjar apsau haka ba 4 judan bajab haki election beladap kat ketu ke jingjob dan burom jong u udang syakri kipat ba kum MP dang arsnam duna bat ka samoi trikam jong u karang sa sakumba lais nami ai hendrai kendit kensan kipat nyong susnong kajela kila yok penpan ya kubor basngusi bau MP jongki bat jongi don syu bat ki bat ulalet no nakani kesla perthei Ki para bangit ki para mensim ki bakodor kumaong dang don sa kumbalay sa punyo tali ismi ki bangin haban yad yaw ni usnam ar hajar ar honriu akunta kajing kali na kumanta jong ajong ki kalom kum ukristan kum pakistan kum nongin embat kum nongin yad yakini ki ismi ki barang sa jong uni usnam obathamay ngab penkamau yang ini yagi kentin jong pol kabuom namar yang aban kalau mu Chris bat banyak kalong kajimentoy para pangit para kani ke bentan ke ketin kajung play ke banga khot banga kentu yang ilang hagan kapor ai bakini ki shispa laispa sapunyo tali ki sngi jong lusnam kawe poi ke sngi kan ke sngi ke bangin ong gumong pol namar yang aban kalong Chris bat banyak kalong kajimentoy Hey up ruko Shwaba finshet da kajo shi kajo ko umpiang balapin don kam. Ap shwa namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamariang rukan umktasyo. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place.
content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.